Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bagaimana? An Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Safwan bin Umayyah, saking Sayyidina Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Safwan bin Umayyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam iku qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma amara semangsane perintah sapa Kanjeng Nabi biqatil ladzi kelawan ngethok tangane wong saraka kang nyolong sapa si alladzi nyolong ridaahu ing selendange Sayyidina Safwan, fasyafa'a mongko usul bebasaken sapa Safwan fihi ing dalem Safwan, fasyafa'a mongko napa niku wau usul utawa izin nulungi, mongko nyuwun izin nulungi paring syafaat paring pitulung sapa si Safwan fihi ing dalem Safwan. Hala kana mbok yo ono apa mengkono-mengkono syafaat, hala kana mbok yo ono apa mengkono-mengkono syafaat, ono iku geblaan tak tia sedurunge yen to teka sapa sira ning ing ingsun bihi kelawan nggawa sarik, yakni wong kang nyolong atau alladzi bihi kelawan gowo alladzi akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wal arba'atu lan Imam papat wa sahahalan milang-milang sahihu ing hadis sapa Ibnul Jarud Imam Ibn Jarud wal Hakim lan Imam Hakim dari Sayyidina Safwan bin Umayyah radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau andik kasus ketika beliau nikah kemalingan rida, kemalingan selendang. Rida nika saya yang kui pundak kesanya mana rida. Mon saya yang kui imamah bugel nika mana imamah. Surban saya yang ke odeng kesanya mana imamah. Mon saya ke kodung ingaya hamid kesanya mana toilasan. Sunnah kangkui imam sholat Jumat pakai imamah pun pakai toilasan. Toilasan pun juga banyak hukum, banyak mana cara. Toilasan nikah sa selendangan otabe sa kodungan surban koncon soropel kot kebudi dua otabe salah situnga koncon toilasan gelak otabe dua epel kot kebudi anapa sop aja tak pada bareng setan napa iblis karena juga beda si toilasanan. Toilasan juga yang ku iblis cuma eyocol koncon. Nika entah salah berneng keterangan kita Busyrul Karim. Neng kita Busyrul Karim terangaki bahwa orang mengaku toilasan koncon surban nika suruh pakai budi. Enggak abah saya pakai budi. Karena mau yocol nyeropan napa dajjal napa iblis, napa dajjal napa iblis. Insyaallah dajjal ini kepon dajjal ini kepakian toilasan king cuma koncone yocol ke baba. Nah Sayyidina Safwan bin Umayyah tepak nika kemalingan rida selendang saya yang kui nika. Nah tepak beliau nika ren sarenan berdesa adebu ren sarenan berning Masjid Makkah, berdesa adebu berning Madinah. Beliau ren sarenan bainama Safwan bin Umayyah muttaji'un bil baqha, yakni dung tedungan karena leso karena leye-leyan idza insanun maka datang situng orang fa akhadha ridaahu min tahti ra'sih. Tapak dung tedungan ridaane kayak kecok. Bada orang datang tapak ren sarenan beliau nikah kemalingan kecok. Rida saya gawe bental ning beben seran nikah. Karena mungkin ridane kayak eman-eman. Rida nikah mungkin sangat berharga ada ke Sayyidina Safwan bin Umayyah. Akhirnya lapor ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lapor ke Kanjeng Nabi.
Sayyidina Sofwan bin Umayyah ni ka akhir lapor dekat Gusti Kanjeng Nabi. Fa amara bi qat'ihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dekat Sayyidina Sofwan bin Umayyah untuk ngetok tanang. Lah Kanjeng Nabi langsung nyuruh ngetok tanang. Ngecok apa nih kah? Ngecok selendang. Ngecok selendang langsung bi Kanjeng Nabi perintah orang sing ngecok gele suruh ketok tanang. Nah, bareng pun perintah ngetok tanang bi Gusti Kanjeng Nabi, Sayyidina Sofwan bin Umayyah aneka andik rasa prihatin, andik rasa neser, faqala inni a'fu wa anjawazu ya Rasulullah, kami telah mengampuni perbuatan orang tadi itu dan kami ingin melepas begitu saja ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ada bu. Dan mendapat Kanjeng Nabi setelah ngeding, halakan dzalika qabla an ta'tiyani bi. Bah, mak kabit setia kakek nolong na orang ria, membebaskan na orang ria dari perbuatan na mestinya ban sebelum lapor, sebelum ban entar kangko, sebelum kakek yang ngelapor dan kau bahwa ban kemalingan rida, ban seti nyempor, tak bisa, harus ditegakkan had, yakni potong tangan karena ban lemari laporan. Debun Gusti Kanjeng Nabi, halakana anta tiani qabla anta tiani, halakana dzalika qabla anta tiani bih. Lama tak datang lekelak ben, mestina ben ngocak dan kok sebelum kakek lapor, tak ngibo orang ria, sing ngecok ria. Dapun Gusti Kanjeng Nabi itu maling ni ketertangkap basah. Ngecok ridan Sayyidina Sofwan bin Umayyah, ane ketertangkap basah maling. Berdasar debu dalam kana annahu kana fil Masjidil Haram wa fi ukhra fi Masjidin Nabawi. Ketika Sayyidina Sofwan bin Umayyah ren sarenan berada Masjid Nabawi bersadabu yakni napa berning Masjid Makkah bersadabu Masjid Al-Madinah naiman. Nah, pon dari hadis nikah pertama. Hadis nikah dalil ala annaha tuqta'u yadus sariqu fi ma kana maliku hafidhun lahu wa illam yakun mughallaqan alaihi fi makan. Dalil pertama adalah boleh memotong tangan pencuri ketika si pencuri tadi itu mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, hafidhon, yang dijaga. Kan kebebental surban gila bisa Sayyidina Sofwan bin Umayyah. Duh, caan mon ngecok bening dalam lemari, ngecok bening bungko, perampokan tak wajib ketok tanang sebab benihnya masarik. Gosop tak wajib ketok tanang walaupun ngalah dina orang gosop karena ki ada kemungkinan liki banyak orang ngalah nota bengecon. Ane kan bening luar teh wa illam yakun mughallaqan alaihi fi makan, walaupun saya kecok gelak tak harus saya sabak dalam lemari, tak harus saya sabak dalam berangkas, walaupun takku masalan sandeng, sapu, kecok ani kepada hukum bareng raksa hafidh pada bereng raksa. Maka nikah adalah nah, pendapat Imam Syafi'i juga sami. Rida'u Sofwan kana fima kana, rida'u Sofwan kana muharrazan bi'tija'ihi alaihi. Sayyidina Imam Syafi'i berpendapat bahwa tetap wajib ketok tangan aja arapa walaupun kebental aja hanya menyimpan lanan fi hirzihi sempen bisa Sayyidina Sofwan bin Umayyah soalnya kebental kebinung tedungan saya kecok. Nah, ketika bedekan cakule entar de Wali Songo berneng Kudus elang apanya mana sarung aja elang sandeng elang sarung BHS elang, waduh mau ngamuk Kudus maling kabir yang Kudus. Ndak cek kenge temu ketok tanang aja. Kalong pada bareng ne fi hirzi milkihi berarti. Ya berarti napa bareng nika padana rep. Walaupun sandeng tak harus sabak dalam lemari. Nah, jadi arte napa nyamana Sayyidina Sofwan gele termasuk muharrazan kalaban tedungin nika pun termasuk muharrazan nika ampun sesuatu yang tersimpan. Nika pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik. Naam. Pendapat Imam Malik ning kitab Al-Fi Nihayatil Mujtahid niki sinika wa idza tawassada naimu syai'an mun beda orang ngebay tawassada ngebay bental orang setedung syai'an dek sesuatu
falahu hirzun, maka fatawassadahu lahu khirzun ala ma ja'a fi ridai Safwan. Maka orang senedungin kontak ekate dungin, PC dompet ekate dungin eka bental. Nah, termasuk hanya mah ngecok dalam bungkoh, maka wajib eka tok tanangah. Nah, bersada pun je benih karena je elangi le masjid, sedangkan masjid benih bangun benih untuk nyimpen bareng jan. Nah jadi beda khilaf nih kak dintoh dalam masalah hiriz, dalam masalah area apa termasuk bareng simpenan karena kebental kadik beda dalam masjid. Seandainya benih luar masjid mungkin benih termasuk hiriz, ban masjid itu benih bangun benih untuk nyimpen bareng. Nah ala kulli hal nikah khilaf di antara para ulama. Lah ada orang di ngecok kain kafan ning kuburan, apa termasuk simpenan mayit? Kan simpen. Kan sekut sampean ngeding ceritana maling penggali mayat. Berempat orang saya kecok kain kafan. Zaman kasa Pak, kain kafan berharga. Kain kafan berharga. Bodoh orang lah kona ngecok kain kafan. Tepak ngecok kain kafan, ketepaan si mayit ini garatin kayak perkosa. Allah, kata apa tuh sana orang kira-kira kayak perkosa. Abang salah ngecok kain kafan mayit marsenika orang kayak perkosa, saking dari kurang ajar orang katape mon orang ongko-ongko atau berdekat Allah Subhanahu wa taala sekalipun pun perbuat nengak nikah pun bejat nengak nikah syukur atau tobat ongko dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka orang gila bakal sepora dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikah nabash nyamana orang saya tukang ngecoan nikah nyamana nabash orang tukang ngale kuburan perintah untuk ngecok kain kafan, marsenika kain kafan dijual saking tanding kimun makin sobung zaman kasah berharga kain kafan nikah. Termasuk pada nikah, termasuk khiriz nikah. Kudu ketok tanang aja karena lek simpen di dalam kuburan jeria. Nah, dari hadis nikah pertama wajib ngetok tanangah orang sing ngecok sarik ngecok kan saya kecok kan tak sampai dalam kata edungin itu termasuk sampai dalam aja termasuk raksa. Nah kedua dari hadis nikah kening nyeporah de orang sing ngecok sebelum alapor, kening nyeporah de orang sing ngecok sebelum alapor. Teti mula lapor dak hakim tak bisa cabut. Kanjeng Nabi nolak deka napa syuf'ah atau syafaat pertolongan dari Sayyidina Safwan bin Umayyah tolak di Kanjeng Nabi. Halla kana dzalik qabla an ta'tiyani bihi. Mak kabit setia kakek ngocak ban ngebe orang sing ngecok ria ban ngebe maling pelakuna terus kakek minta sepora yakni untuk memburung hukum ngetok tanah lu tak bisa. Harus ketok tanah debun Gusti Kanjeng karena beun rela mari alaporan ka engko harus ketok tanah cek saking kita alapor kening nyepora kening nyepora wis cek kor beli boleh cek beli boleh kakek sepora bingko sokor kakek tak ngecok boleh mon kakek ngecok boleh kadik ketemu sekali lagi alaporan kok dekat Kanjeng Nabi atau alaporan kok dak hakim. Nah, dari hadis nikah pertama apa? Wajib hukum ngetok tanang kakui pelaku orang senge ngecok. Kedua tasyafu' syuf'ah memberikan syafaat dan memintakan syafaat memintakan pertolongan mun mari lapor ke Kanjeng Nabi sampun kan beda keterangan dari Bani napa kasa Bani saya minta pertolongan ke Kanjeng Nabi karena anak bini ngecok. Oh, Kanjeng Nabi dengan lantang dan tegas bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saragat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah tang anak ngecok bingkok bekal ketok ke tanah. Tak gelem Kanjeng Nabi, mun mari laporan harus ketok. Mau tidak mau, mun sebelum lapor, sebelum laporan tak masalah wis, engkau nyepor ada ben, syukur cek ngecok boleh tak masalah. Karena cek saking Sayyidina Sofwan bin Umayyah sebelum ngebeh pelaku gelak lapor ke Kanjeng Nabi, nyepor kade Kanjeng Nabi kita laporin, tahun ning Gusti Kanjeng Nabi, maka si maling nikah teken yang ketok tanang, yakni berarti bebas daripada tuduhan-tuduhan gelak. Nah, nikah saya berkaitan kelaban hukum sarik ngecok. Umpama sampean nyepora, syukur sia laporan. Mun mari laporan, buru nyepora. Kita terima. Syuf'ana sampean, meta syafaat sampean ben napa harus pun ketika pun masuk ke ranah hukum pengadilan, ya harus hukum ditegakkan. Nikah hukum Islam, Pak. Ya mun hukum sendiri kan hukum, man masih masuk ke penjara ki ngening keluar kok. Engkaro dadi vonis. Vonis lagi bisa berubah boleh. Vonis lagi bisa berubah. Ketok hakim atok ki ngajuaki kasasi, ngajuaki pole dok mahkamah, ngajuaki wah abo-abo hukum aja saged bae manusia. Cek manusia hukum abo-abo. Sini kemun hukum Gusti Allah ketika nika orang ampun kalau cara ngakoh atau kalau cara bayina saksi saya jelas wajib ketok tanah. Selama ada bukti, ada saksi, maka cek ngakoh. Supaya tak banyak orang yang ketok tanah. Tetapi pun pelaku gila pun terbukti bahwa mencuri, lapor ke Kanjeng Nabi Sayyidina Sofwan bin Umayyah, karena lapor ke Kanjeng Nabi berngebeh pelaku gila tak terima. Ya Rasulullah tinggal pun anjawazu wa'afu dan kaula terunya pora apa ni tinggal pun orang bene kau tak bisa halaka qabla an ta'tiyani bih. Cek saking entak ngebe orang ngeri ya bentak laporan kangko apa can been karena bener masuk ke hukum harus tegaki hukum agama. Masya Allah ya, ini kebijaksanaan Gusti Kanjeng Nabi. Mentretan burung ngeyoko apa tang duku tang pendukung jadi siapa can kok bebas pendukung. Mun saya tak dukung masih tak salah berat Pak. Wah berat ya, hukum berat ya. Ada hukum 5 tahun penjara ya. Pacet benih pendukung. Senika. Ini ke hukum manusia. Ala kulli hal orang saya tak ngukumin kelaban hukum Gusti Allah ya orang zalim berarti orang nikah cering hukum dari Gusti Allah tak yang kui padahal sagabe itunya nikah Gusti Allah. Wah tak mungkin berhasil. Tang tugas cuma menyampaikan. Tugas kaula cuma mendepak perkara elakonen tak elakonen di pemerintah terserah terserah sepenting hukum Gusti Allah ini kah tentu tak mungkin apakah lebih hukum manusia. Jadi dari hadis nikah wajib ekatok tanah. Nomor 2 bisa nyeporah ada orang yang ngecok selama kita laporan dekat hakim. Maka hakim dan hakim itu bikin yang sogok kok masuk hakimun wong kang bijaksana. Maknanya hakim lah hakim mah mencela-menceli untuk pan taduk apa noro ngetok santak tok ada apa berarti roba gel hakim roh untuk pak saya larang ngetoknya launan tok weh berubah deki aja bisa berubah boleh etabung bereneng di luar persidangan bisa manusia tapi hukum Allah Subhanahu wa taala tak mungkin berubah ben wajib ditegakkan. Cek Siti Fatimah jangan Kanjeng Nabi saumpama ngecok ketok ketanang enggak. Padahal Siti Fatimah tak mungkin ngecok. Nek saking daerah Kanjeng Nabi ketegasan daripada Gusti Kanjeng Nabi, ketegasan dan keadilan bagi Nabi. Ada semboyanto. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Raya. Keadilan, di mana beda keadilan? Di mana beda keadilan? Namun beda, tak beda ti seadil ya, tak beda ti. Ngocan ben seroban kok, teh tak harok noro rengak nikah ya. Nikah makin ramai orang hafal Quran radikal, lo ngawur. Orang yang masuk masjid radikal, terus demah, lebu dah muda gua deh ya. Ngocan orang yang tak bertanggung jawab. Termoga pada selamat kulit sampean. Saya nggak anak-anak jaga cek sampai ngal-bengal ngecok, cek sampai ngal-bengal ngalak di noreng,
hukum seberat-beratnya cek sampai anak niki sampai adik betek ngecok cek sampai sekecil apapun perbuatan anak tapi ampun ngalahan orang hatta dintretan hatta mun area dini yuna ada din cacan ngalak dini yun din cacan harus hukum pak artinya mengecok dia dia beli boleh kaki ngalak din sampean walaupun ngalak din sampean tapi hanya mengecok tak beri sampean dia tinggal dia takut tadi betek ngecok nih kamu udah tadi betek masih beri pes saya bisa minta tetap ngecok tetap ngecok naudzubillah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin la ilaha illallah sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik Allahumma كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها سوسن مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا خالد عكازم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه شبكر بن سالم وكعقل بن سالم كتب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي
والإمام مسلم والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم القدس شرف البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد والحبيب أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر عبد الرحمن الثاني عبد الرحمن السقاف وأولاد عمر المخضر وإخواني حبيب عبد القادر وأحمد جد وحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم الحبيب علي الهبشي كويتان والحبيب بكر قرسي والحبيب حسين قرسي والحبيب عبد الله بن والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر والحبيب علي بن سقاف والحبيب عبد القادر عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن بن سلمة الشاطري ثم إلى الحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب هادي براني والحبيب محسن بن هادي والحبيب هادي بن محسن الحامد براني والحبيب جعفر بن علي بهرون والحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب محمد الهدار بن يوان والحبيب محمد الهدار بيضاء ثم إلى روحي كهجي جاسم نور سالم وزوجته وكهجي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرعهما ثم إلى رصاب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعل وإيهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى هذه النية وعلى النية الصالحة وعلى ما أسلفنا صالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصد قصدنا وإلى نوينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم تب علينا أنت التواب الرحيم ارحمنا يا رحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Lagu libur kula keluar sebelum subuh polana sebelum subuh kula keluar ya jangan Mustarsyidin terus ke Kejayaan terus de Kedaung libur lah ya.